Akunasini bro mina khe ngaleza ngathi kuthiwa ngiboshwe isinini. Wena self bro wami uzongilethela bokhata. Ngiboshwa kanjani wonke amakhisi wami bro wami. Ngiboshwe kanjalo. Just that apart kulawa mfethu ngidubula abantu khona ora ichaba ne story lehlala. You understand bangilethela bokhata into ezifana lezi. Understand. But beside lapho mfethu akuna case yami ke ngibopha street esinini. Mina kule game kunento engiyimentionanga bro. Ngibona ubuthakathi nyana ngispanisile game. Mina bongifuna kanje bro wami wangibona. So igama la kaSport bro mphuma neda. So uma already because of umuntu ogcina sometime angiqoba ngisa kulezi zinto ezifana lezo. Ukuthi ngibe mnandi yabo. Because of eyami indlela uyijump yesentoma accepta fast. Va in the Grootman lami uqala. Wathi esathi angifuni ukuluza kanje le clever. You understand? So wangiqinisa entweni yabo. So right sharp. There's a history program sesayishaya in 2011. Ukuboshwa kwethu ke manje bro wami ngagcina sometime ngibhandide yabo this thing. Whereby fere besinamanye ama cases basifuna amafuthi savela seyindabeni kodwa bangana story ukuthi ithi abantu should basifuna obviously wena uyamfethu uyazazi ukuthi thina masiboshwa bro siboshwa i-TRT yokucala lesha ikhama flash kade amasoja but then mina ngoba ke mfethu kunobuthakathi nginabo yale yangitshela bro man kunento engekho right la angizizwa great kunesilwana nemfethu bengiphila ngaso whereby besingitshela if ever ngiseflopini yazi there now namhlanje kanje bro into esegazini that thing that's it but then if ever ngcondo yami bro wami ngishut down that's how ngibhayise ngakhona into engivusile bro wami should intethe bila phezulu kwendlela sejardini baka futhi ngithi ngiyaphupha because bengincane ukushaya ama hip hop more special 50 Cent so they sound leyana mfethu yabonga lento le ngathi ilawuli ke manje uvami yabona makunetoshe egijimayo man ngwenza kalanda. You understand? But it should be the chapter. Belingana itrato when you fence when you in, understand? So bukuni movement in my like chapter. So ingqondo yami into eklika ingqondo yami yini umshini phansi kwathi bomqame bengilala kanje program lento ngicamele leli. Ngithi ngiyavuka ngifuna ukuphuma ngilande le. Yabo uoleli sekavule umnyango. Ngiyezwa mangithiwa sifuna umuntu oso baza ngeregistration. Sifuna umuntu oso lo unestuka yi esibhala igama lakhe uyangithola makafika la uthi yabagoqa kanti le bhari yengamla iTetosh hayi mana le gama leli la awena ngosijwayela kabi uphi lo wakini lo umadukula lo hayi nduku fast nyana sithi ngayi yabo angitshele nakacabe itshele kacabe yabo so usho mawuconfess bayakuyeka nduku fast yana uyangena ngale kimi yefethu bangena ngale kimi bangifuna bakuthula labantu bangidlula ngibeke kanje bro ngiyakutshela omunye mfethu iswitch ila uze waqofa iswitch bro mangiyeka la last minute lo igazi lakithi lento uyayisebenza yezwa yini manje leza bokhata i-tax force angithi sinamasima mfethu yabo shuthi mfethu ngajump lezi mfethu lezi gelezide lezi shows igele lento ziyitrainele lezi mfethu understand so zibamba umbhede zithi hayi lo mbhede ashisa lo muntu bekala you understand but there's no way ukuthi ngaphuma nge-fast take off kunamabhakla izishaya lo mfethu uphi lo muntu lo thi maji nangi lo muntu ebro ngishaya kakhulu kanjani mfethu singene la salathi mfethu i-lights la singakuboni kanjani wena yabo bangishayela ini la yini